pozdrav i dobrodošli u Moto Fitness, epizoda broj 3. Danas ćemo raditi specifičan set vežbi koji se sastoji iz prvo znači zagrevanja, stomačnih vežbi i vežbi za kor. Onda idemo tri posebne super seta, to se zovu 3 setovi, gdje radimo jednu za drugu vežbu sa pauzama između setova od po minut. I na kraju radimo kardio koji se sastoji od HIIT, da kažem, intervala 40-20. Mnogi me pitaju kako ja održavam, da kažem, ovaj izgled i ovo sve. Generalno, dugo već treniram, baš dugo. Bavim se sportom dugo vremena. Ishrana je isto tako ključ uspeha. To ću vam popričati jednom prilikom, gde mora tačno određeni odnosi da postoje proteina, ugljenih hidrata i masti i generalno disciplina i volja za treningu. Da sad ne bi dužili, samo da vam kažem da i za vožnju motora u svim najjačim motoškolama fitness je obavezan. I svi dobri vozači i šampioni imaju specifične treninge nekoliko puta nedeljno koji su isključivo vezani za fitness, to da znate, znači 100%. Tako da, evo ja ću vam pokazati opet ovaj jedan deo treninga koji ja radim, a mislim da ovo može da bude apsolutno svima korisno, kako muškarcima, tako i ženama. Ajde da krenemo. Samo tiše moći malo može. Pre nego što počnemo sa treningom, Mars, koji će nam da dovoljnu dozu šećera, brzog insulina, da bi imali energiju za ovo što nas čeka. Pošto trening je fizički zahtevan, kondicionalno zahtevan, pogotovo zbog ovog zadnjeg dela da se radi kardio, moramo znači da konzumiramo te brze šećere pre treninga i dobijemo određenu dozu tog boosta u energiji. Tako da je moja omiljena Mars. Prva vežba je vežba zagrevanja. Znači radimo bukvalno zagrevanje cijelog gornjeg dela. Krećemo znači odavde, u ovom smo položaju, radimo znači rame, radimo dakle triceps, spuštamo ponovno dole. Evo kako to izgleda. Znači da bi zagrejali bukvalno kompletan taj gornji deo, uzeo sam znači tegove koji nisu toliko teški, imaju 12 kg svaki i znači samo radimo znači da bi se zagrejali. Ovo znači nije deo glavnog treninga. Sljedeći deo koji radimo je vezan znači za nogu. Moramo da zagrejemo i znači donji deo tela. Tegovi su malo ispred nas i radimo bukvalno čučanj do seda, do ovog nekog poluseda. Vidite gde su tegovi. Znači tegovi nisu skroz uz nogu, već ih izbacujemo malo. Posljednji deo zagrevanja nam je deo kardio zagrevanja. Stavimo znači u bokserski stav Muay Thai, znači ja stavim u Muay Thai stav jer sam trenirao Muay Thai i radimo znači samo leva desna, znači leva desna. Opuštene ruke i zamišljamo znači ispred nas, bukvalno da imamo protivnika. Da bi dobili ovaj deo jak i da bi imali izražene vene ovde, da bi imali kompletno ove pištolje, što se zove, mora da imamo ishranu koja je izuzetno rigorozna, određen broj kalorija, određen broj znači proteina, ugljenih hidrata, masti, to ima svoj odnos, to se prave kalorijske tablice. A ovo je posljednji deo na koji se obraća pažnja, to je taj trening. Znači ovo 30%, a 70% će da bude ishrana. Ali ajde da pokažem koje ja vežbe radim, znači da bi pokrio znači kor, donji stomak, srednji stomak i ovaj gornji, znači da imamo taj 6-pack ili eventualno ovde da imamo taj 8-pack ili 8 tih pločica. Prvi deo donji stomak. Znači za donji stomak kombinujem upravo dve vežbe. Znači prva vežba klasične makazice, znači radimo makazice, radimo nekih 10-15 sekundi, posle 10-15 sekundi radimo znači takozvani ribeš kupus, što ja zovem. Evo vidite, ovo se radi ovako, znači noge skroz, kolena uz telo i izbacuje se. Dakle, uradimo kompletno 3 vezane serije, znači nema pauze. Sljedeća pauza nam je 15 sekundi.
Sljedeća vežba je takozvana knee to elbows. Znači, kolena do laktova ili KTE vežba. Laktovi su nam ovde i radimo znači za srednji stomak. Idemo seriju od minut i onda 15 sekundi pauze. Pomeramo laktove što više pri kraju vežbe, pomeramo i što više na kraju. Sljedeća vežba koju radimo tiče se gornjeg dela stomaka. Znači, i da bi dobili taj gornji deo, idemo znači u jednu prostu vežbu, za mene više manje, zove se squat climb ili tibiatus. Trideset sekundi. Sljedeća vežba tiče se love handles. Znači gledamo da nemamo onaj pojas sala oko stomaka i ovo je jedna od vežbi koju ja radim. Znači izvijamo se kompletno i dodirujemo prstima pete. Radimo 45 sekundi. Posljednja vežba koju ja radim uvek je takozvani plank. Gledam da budem neprekidno u planku 2 minuta. Znači kako se to radi? Kukovi su nam spušteni, nema ovoga, već da nam bude teže. Sad kažem 2 minuta se ovo radi, kad uđete u štos neće biti nikakav problem. Prva vežba kontra vesanje, pogledajte moj hvat. Dakle, stavimo sa ovakvim hvatom i radimo, znači, samo vi nađite težinu, 15 ponavljanja. Prelazimo na drugu vežbu, radimo 15 ponavljanja i prelazimo na treću vežbu, radimo 15 ponavljanja. Pauza nema, tek kad se urade 3 vežbe, pauza je minut. Druga vežba, odmah znači nastavljamo, je vesmanje u pretklonu. Isto radimo 15 puta. Da uradimo tu, moramo da uradimo chin up, dizanje do brade. Ovde nemamo za zgibove, ali ja improvizujem. Ovde klizamo malo. Moramo znači da radimo dizanje do brade. Ako nemamo dizanje do brade, moramo na lako širinu to da uradimo. Dakle, sad vam samo pokazujem vežbe, ja ću posle trening ceo da odradim. Znači ovo isto 15 puta radimo. Pauza nam je minut i radimo bukvalno 3 kruga ovih vežbi. E sad, da podrazumeva se da smo mi to uradili zbog dužine klipa, idemo na nove 3 vežbe koje ću sada pokažem. Sljedeće 3 vežbe koje radimo su vezane za vesanje. Ponovo znači radimo 15, 15, 15. Dakle, ovo nam je prva vežba koju radimo 15. Dakle, ponavljamo. Odmah sa njom radimo. Odmah sa njom radimo sada široko vesanje. Znači ovo je bilo usko, sada ide široko vesanje 15 puta. I pogledajte popet. Kad smo ovo uradili, prelazimo na vučenje do brade, koje gledamo da budemo u visini, dakle sa kanapom. 15 puta. Kad to uradimo 15 puta, završili smo prvi krug
i radimo još 2 kruga, minut pauze. Prva vežba, 15 ponavljanja za ruke, znači radimo lagano i uvijamo ruku na kraju, znači izvijamo bukvalno i radimo lagano, nema brzanja, znači ovo se radi lagano, 15 puta svaka strana. Nađite težinu koja vam odgovara. Znači 15 puta svaka strana. Kad to uradimo, prelazimo na drugu vežbu. Takozvani čekić pregib. Znači radimo ponovo 15 puta. Znači vidite kakav je moj stav. Uvek kor mora da bude stegnut. Isto radimo 15 puta. Kad to završimo, posljednja vežba je vezana za bukvalno podlaktice, znači za ovaj deo ovdje. I radimo 15 puta, isto ovako, polako, lagano znači. Malo zadržimo i lagano, 15 puta. Pogledajte moj stav, sve vreme ovako, nikad ovako. Uvek ste u stavu ovo, da bi se jačao kor. Kad uradimo po 3 ciklusa ovoga, završili smo ovaj deo treninga i prelazimo na kardio. Kardio se sastoji od HIIT treninga, to znači high intensity interval. Sa HIIT treningom dolazi do topljenja masnih naslaga i telo nastavlja da troši kalorije narednih 48 sati. Ja sad nemam patike ovde, ali HIIT trening se između ostalog radi 40 sekundi jogging, 20 sekundi sprint na traci. U slučaju da nemate traku, ja vam savjetujem da uradite ovu stvar. Uzmete teg, kao da imate giriju, i radite 7 ponavljanja, znači evo ja ću da uradim, 7 ponavljanja sa recimo tegom ili girijom. Kad to uradite, momentalno radite jedan burpee. Znači radite burpee ili scroll. To je. Onda radite 6, kako se zove, swinga, 2 burpija, 5 swinga, 3 burpija. Dok ne dođete do jednog swinga i 7 burpija. Znači to kad uradite, vi ste završili trening. Posle treninga radimo 5 do 10 minuta istezanja. Ostavljam vama da odlučite kako ćete da se istežete. Ja uvek radim one vežbe što sam radio na Muay Thaiu, znači kompletno istezanje tela, poga, položaj, da sad ne pričam o tome, ali generalno istezanje je isto obavezan deo. Ja se nadam da vam se svidao klip, bit će još ovih treninga da ojačate, da budete zdravi, snažni, da pristojno izgledate i razgovarat ćemo i na ovu temu. Ako vam se dopao klip, kao i uvek, like i subscribe. Vidimo se!